ste gaming, dobro, da Zdravo gaming. Danas igramo Brawl Stars i samo Brawl Stars. Igrica puca koliko Sa je Filipom. dobra. Tako da. Pogledaj moj account. Dobro, neću mnogo se fleksama. Dosta su miti Hajde! Što su vam Bravler? Zadnji put kad sam igrao, nemam pojma, ja sam 50. Filip! Čuti, ne. Si izbolji. Čekajte malo, čekajte. Ok, krećemo. Game grab. Ja uzmem berije, ne čekam ništa za berije. Ne znam koga da uzmem. Uzmi, gdje li ima malo? Aman. A kako puca Gigi? Pa ona puca ti na način izblisk. I jao, što? Najbolji igrač. Jao, smiri se, bra. Sad možda malo ti bi sokršen telefon, tamo nema vrska. Od ja poprilično ti izderujem po petpati u denta. Pređem. Nema šanse, Legendary 3. Ti izgub me. Tamo spam. Ne pcuj, dobro. 30% koliko ima. Oh my god, stupid. Arda stupid. Ja ne znam više, ja se gubim veći prostor. Ne možeš ti mene ubijati. Ej, healaj se. Ajde. Viš kak me ona spemala? I ona me gemala. Okej, ja ne znam šta se rekao. Och, ser jajci. Nigde man. Umrela, ne umrela. Gdje? Ne, gotovi smo. Ajde, ja sam jedan HP samije, brat. Igra normalno. Izgubit ćemo zbog toga. Što zbog ove, brate, ja ne mogu njima da priđem. Pa da sam ja uzao glupog brawlera. Ma jesam glupog, ne pomeram se. Nećemo ovo, ja neću ovo. Ovo je bez veze, sad trošimo vreme. Ajmo duo. Stisnem red. Posljednji put kad sam snimao Brawl Stars imao sam 18.000 ili 16.000, sad imam 23.000. Hvala zdravlje. Svi koji su rekli za zdravlje, hvala svima. Ajde više, što gledaš? Pa ne možeš sve da radiš. Ima šeša. Kad prvi si ga dobio? Imamo sa legendarnim. Ček, to ti je s drugim brawlerom kad su imaš. To ti je bio sa... Ne, sa Mortisom. Ne znam za kojim brawlerom. Mortis. Mislim da je ovo, ne nije. Možda i nije sa Mortisom. Nije sa Mortisom, a nema veze, aj igrat ćemo normalno. Ja, nisam Mortisom, molim. Mnogo je dobar brawler. Nemo s Edgarom još to. I sa Mortisom. A da sam igrat Mortis. To ti je good brawler. Ajde. Ajde spavam. Ja spavam, ovo spavat. A ne znam šta mi i mene s nogama. Jao, Dante, dragi. Šta ti je ovo to? Ulje. Što bude prvi put? Inti to ne vidite, ali nije kamera, skrene rekorder. Ja ću spavam, majče. Spavat ću, šta je ovo player found bara 5 godina? Mogu da premestim, postani ga stavim tu. Oti livno. Nisam ja. Ne, ja sam livno, da sam pomjerio ovo za vreme. Što je ovo livaš? Šta se dešava ovo? Pa ne livaj više, daj vam telefon. Ne livam ja. Ne može, ne. Ama gdje ne livaj, neću više igrat. Dobro, daj ću livaj. Nemo se. Evo livao sam. Neš ti mene... Kako se igri sa Mortisom?
Ko Boga zna, da igra i normalno, nema se glupirati. Odi na taj dole, ja ću na ovaj gore. Ja nemam za tim da pucam. Pa puca sa tim gdje ideš. Pa nemam mnogo malo. Pa to postoje Hyper i Max level. Meni je Mandy na prvi. Pa Mandy, ja rekao Mandy, šta pričaš mu Candy. A da se krijemo, ja ću... O, Grif će za deda. Grif stali jedan hit. I can see my dungeons i brem da im pomognu. A gdje je stigao na moru? Se krije, sve se nešto... Okno se. Što si ja rekao? Aj sad ćemo da se krijemo. Sad ćemo solo da igram. Daj, beži. Beži, Mortis, bring grabnu. Ne, neću ja sam Ja ću sa gata. Ja ću sa Edgorom. Gledaj trofeje. Izgubit ćemo easy win, sad će biti neki od mastera. Ajde. Promeni brawler. Viš koliko sam uz? Najbolji broj. Ono i pečnic. Nije to. Što baci kolačić. Henk sam. Ali to sam Henka sam. Najbolji broj. Neki... Krij se. Htjel te da napadaš? Ti da napadaš. A gdje ti ideš? Ti da napadaj. Ova glupa gdje? Doktikus. Ona će nas ubit poprvo, daj gdje za se. Ovako se hejtira. A vidi nas. Nema, internet mi je loš. Ma ja imam 48 HP-a. Mene s jednom piće, gotovo. Nije me dotakla. Eno namo mina i tipaj. Borba se između njih. Oh my god! No. Treba prije baciti super za healing. Pa nisam mogla. Mogla si. I gogla si. Nosi Karašić. Biraš brawlera celu godinu. Proći video 2 sata ona pa nije izabrala. Time to doodle. A koji je taj brawler? Lumi. Koji je taj brawler? Lumi. Pa to su nove brawleri. To su novi brawleri. Tebi niko nije kriv što nisi igrao cijelu godinu, Brawl Stars. Zašto ovaj Frank toliko glupi? Ja zašto me ne healaš? Sad. A zašto me ne healaš? S tim sladoledima. Ako nisi... Ja može. Ako si zna... Možeš. Ako si znao, meni je puko cijelo gameplay. No. Slušaš? Šta? Čuješ, meni je puko cijelo gameplay. Od interneta. Ne mogu se pomaknuti. Ajmo po onoj chest. Dajna. Se možeš healat? A gdje ideš na bombu? A ti ideš na bombu, ti u bombu skačeš. Dobro je. Pućevam trofeja. I meni je Aj posljedno. to je game. Ti nisi fair, ti trebao si ranije kaže.
reći. Sada da vidim neki braver što imam 6 trofeja. No 6-7, no 6-7. Ne! Given. Rare. Ajde vidiš koliko trofeja imam sam. Gekik. Ajde vidiš koliko trofeja, tako što? Čekaj. Ej, koliko? Vidiš koliko trofeja imam s njega? Čekaj, a kako je mogu da? Pa ne može nikako, samo u trening mač. Šta? Pa ne reći. Hoću da ja promenim braver. Pa ne moš. Ili čekaj. Pa moš, čekaj. Pa ne moš. Zašto? Daj sobiraš. Ajde. Čekaj malo. Ne, ja ne vidim. Stani si, ja sam to vidio šta ćeš da radiš. Pa da, to posluti. Šta je ovo, brate? I s Edgarom. Dobio sam pin. Ok. To je to bio gaming od ovo video. Nadam se dopao i... Ćao.